Agpabunyag kami inton sa badaw. Tapno mabunyagan ang yapo ko yaw. Ay, kena saya at sige taw may kaming tutumulong kundi tatang yung aglutaw. Anyat partyan nyo aya. May sala baboy Umdas mo siguro dahit Kada tayo nga agkakapurukan. Malakawan na. Da kayo ti makamaw. Saan mo ta masapul abungga ti sagana? Day, ano din ang nagkarumyaw? May sala baboy ti partyan yaw. Ay, kawa na tata. Dakil mo di baboy, may? Anayon yun atalo tanayonak. Inayon ko, tayo doa baboy ka. Ha? Ay Natasyaw, bunyag ti pasken. Saan nakasar? Umuna nga po ko taday jay. Ang nagbasay ti sagana. Ay sana mabalain. Masapul nga dumot at ti sagana. Tayo rin sa nga barangay. Wano, dua barangay ti dumaray. Nagadunay mo tatalo baboy ang maparting tatang. Basit day ka no ano ti dumaray. Saan tayo nga gawi si ti adu ataw? Wanmat nga men, lakay. Kan narigat taga si kaso iti adu abisita. Ay na, ano ti maayaban na tumulong. Adaw, nagiti babalasang maayaban. Ipakita yung met akabaylan nyo taghanda iti bungga, rumyaw. Anyat sirbim amang opisina ng inukasta. Ay na, aday ta ka Ay, tala ka mamay! Baboy kumaday dya, pa'y babaw. Ha? Iso nga gulimat ka man si ka. Takwartak, tinaigatang kadagi jay baboy at tarakan ka, Andrea. Kakamaring. Ingkag pungga. Ado ti sagana. Talong amin ababoy, ti pinartimi itabunyag ti apukaw. Nalpasain kakapasyaw. Nagpungga akaw. Kamangalay ti macaroni salad, kanjay cake. Kinada pa ice cream. Sige lang kaka, madamdaman ton. Ay ka makaamu ka nga ron Ay na, umuna nga main nga apukok dayjay. Iso bongga ti selebrasyon ti bunyag na kaka. Kailangan mo sinsinan la selebrasyon ti angayon may. Kababayin mo kada kayo akalugaran mi Ken, naipromote sa ngamin ni Romeo nga anak ko iti trabaho na. Ngimato ti sweldo na. Ken, ura gimanugang kayo. Permanente iti trabaho na. Ay, naimbagata na babaunan da, tangtangdanan da. Tapno da mga muaweri ti apo ko me. Anyat sir, biadakil nga ti sweldo na. No di da mga la iti babaunan da. Saan aya, kaka? Na, ay agsaw kamit Anya may bagam nga, iti ko lang. Ay kwa, kayat ko araman anjay ice cream kakatasyaw. Panawan ka pa'y dito'y atain nakman mangala. Nanang, tatang, umadanin ti graduation ko. Wingarodan ako. Ay nakamaw dyanan na. Makalpas kanto ni ti panagadal mo. Nanang, sa wakas, awanton ti paka-stress Hey, anya ti planong inton makagraduar ka anak ka. Inton makatrabaho ka ti kahit ko sa wine. Anya plano, tatang? Planom ka na kami adadakil mo Ken planom itibiyag mo. Pag namayan da kamay, itad mo dagiti masapsapol may, bayat ti panagbakait ken panaglakay may. Saan na pa nang iboy-boy Juna? Ang rumbang lang agsubad ka magkada kami adadakil mo, anak ka. Apay aya akas ta ti bagbagami ti anak talakay. Saan pa'y la nakagrad-graduar ngam kasta ka ti bagbagamon? Aguli magkamamait. Laglagi pa nagitimbagakan ka, Juna. Tano saan aga po kada kami adadakil mo? Saan ka makadal? Isuasuruam ti agsubad. Wen? Ay, uwan, tatang. Itaman no bagay ko to'y ginatang ko abadok. Bakit? Nay, mayat may. Pang formal abadaw. Pangusaram. Usarek tunog graduar ni Juna. Siyak ti mangimat siya keng kwa na. Sige, tasyak to tag picture. Ay, agbati kan. Agluto ka.
Ni Romeo nga anak ta timang picture to kada kami ngagmatcha. Anyat lutuan aya. Tay sagana. Parchen tayo tayo dua baboy. Kan dua kalding. Hehe, aghanda tayo. Ay na, nawayamot ti kabigatan na panaghanda. Ay na, may mayat no iti kaaldawan ti graduation na tapno naragragsak. Ken mas exciting. Kahit alangan na dya katindaran ti graduation ta anak ta. Ay wanan niya. Ay, sige. Mga yabak tulatan iti sa baling aglutaw. Ingka mangarod gumatang iti napintas sa pagbadong tao. Ay adabadok dita. Tayo usarat nga agninninang. Dayay bangan! Sa bali mo ti usaram ti graduation ti anak tamad Sa bali mo ti pagninang. Nyam. Gumatang kanto iti sa balay. Ito iti kwartam. Nalakok di may sakal ding kaw. Ay saanan, gastos laday ta. Adamot badok. Ay no di mo kaya't agbatikan. Di ko umay. Anya? Unay mo day ta. May sa ti babadaw. Di ka lagbain. Sukatan mamait. Ay, sige nga Rod. Inak to gumatangan. Nana Maring, inawis na kayo na tatatasyo? Wan, graduation jay inaudi nga anak na inton maminsan nga aldaw. Win ka no nga Rod. Duha ababoy ti partsenda. Inayaban nak mga tumulong ama panaglutaw. Uray siyak mag. Inayaban nak ngaglutaw. Ay kat mapantay tulat ta. Tapno awan may bagbagada. Win anana. Ay, talaga mo ni tatatasyo Basta agpaskan, bunga. Wan nga raw. Manipod anak aging ga iti apo ko na. Wang nga Rod. Ay, sana all. Wan angam. Damot pang pangas na. Iso ano kas jay ngagis istorya. Jaklain entertainer. Ay, talaga siguro akas giant ti kinatao na nana. Wan nga madimot laeng no awan mang tubngar kwa na iti kas jay nga style na balasang kaw. Nanggagkumo na minsan natubtub nga rin ni Nana Andrea di asawa na. Ngamuungtan naman ni Nana Andrea. Ay, ala, kat biyag na day ta, balasang ka. Masaok laeng matkit day. Wana, narigat ti makibiyang. Mala, intanto nga rod tumulong aglutaw sine. Ala, kakalugaran! Agpapas kaya mangan, tadaw, tinapartay. Dua ababoy, tinapartay. Ada pelitsun manok. Ken ada karnit kaldeng. Ala, mangang kalata! Ket ba ti pandangan nyo kakabsat? Alak manday ti agundaway nga agsao iti sangwanan nyo. Kaya't kulang ibinglay ti kapadasan miya sa nga pamilya. Dagiti ado arigrigat mi anaganak. Dagiti anak mi iday agad adal na pailaeng. Ay, kasta tata. Ket ita. Dayto yan ti bunga ti ado arigrigat may. Nakagraduaran dagiti duwa nga anak may. Agtrab-trabahon ti inauna nga anak may. Ket sigurado nga iti mabit. Agtrabaho mo ti inaudi nga anak may. Nagasat ka may. Tada professional nga anak may. Isudan taw ti mangyaon kada kami iti rigat ti panagbiag. Ay, ding ginda, kakabsat. Ay, sige, bangang kailaeng. Tarambakan tayo iti ustaw, ti panagraduaran ti anak kao. Ket, agyaman kami iti kadayaw, ngay may makiragragsak kada kami. Duwala nga, tinabati ababoy mo. Ay, sa nabalitad, dapay upat akal din kao. Ilakom dagi jay? Saan? Apay ngay lako ngay mait. Imbis at yan mo dagiti tattao ka, aglalapusanan tayaw. Aglako-lako ka editan. Ha? Ipasida tayaw ka dagiti tattao dagiti tarakeng kao. Anya? Nagrigrigatam at tinartarakan?
Adun ti gastos mo kadagi jay ipasidamlaan. Subutang mat nga umuna tinagpunam Di ka gimimot, tamaday. Sana pa nagimot. Subutang dagiti ginastos mo kunak. Tapno adan tumanan igatang mo iti sabali at araknam. Sa nga dain, agswildon to ni Juna. Awan to ti pagdanagan ta iti gastusin ta. Ta isuntaw ti mangtad iti kasapulan ta. Anya? Ay na, sana pagrabangan ni Jonah timang suporta kadata. Ay, pagrebangan na. Anya, kita sa adin. Apay, no sa nagapukadata, nakalpas nga raw, iti panagadal na. Alaman, panunutan man ti bagbagam si ka, Andrea. Di mo mo ti sasawa mababakitan. Agluwas akon inton bigat tatang. Tain nakagreview para iti board exam ko. Ay good luck anak ka. Lalay nga ti agribyo Tapno makapasa ka, wine. Uwin tatang. Ito iti kwartam. Balunam day tama pa nagribyaw. Ay na, agyaman nak tatang. Ulit ka. Lalay nga manakaw. Tano makapasa ka iti board exam. Agparti tayo tumanain. Agrambak tayo tumanan iti bungga. Ay, mabalin ti makitugawa, ding. Awan ngamin pagtugawan dito restaurant. Napundo maten. Ay, uwin na, sir. Mabiit laan. Taikatagtibag ko iti tugaw. Aday ta. Agtugaw kan, sir. Agyaman na ka, ding, ha? Ang hindi nakawagan iti sir. Nanumuak lang. May sakla, jeepney driver. Anyat nagan mo, ading? Taga dito ikakadi? Jonah, manong. Saan? Umayak ko mag-review. Ngamawan pa'y umno apagdagusak dito'y. Nagtransient taklaan. No kaya't mo. Umay ka agnay iti pagababangat. Dapay mo't may sa bakante ang kwarto. Mano ti abang, manong? Nalakalaang. No kaya't mo, sumurot ka kanya. Tapno makitam ti ibagbaga ka kwarto. Sige, manong. Magastusan ak ngamin nga agtransient. Wala. Ala, mapantangaro din ading. Imawag dyan nakta. Umay ka no mangala iti pagbayad na iti abang na. Anya? Apay, saan pa'y nga taan alpas ti pa nag-review na? Saan ka no pa'y may... Apay ni Manong na idingay. Saan matakas na kabayag ti pa nag-review na? Sa bali siguro itamot din na pakay. Sa bali mo iday. Tata, kumusta nga ni Jonah? Agtrab-trabahon sa amit dun. Nabayag ngaminan ajak makitkita dito lugar tayo. Napan nag-review ijay syudad. Balasang ka. Ay, kunak nagtrab-trabahon? Nabayag mo ngaminan nga awan dito lugar tayo. Wen, tay paspas na ngamin tagripasaw. Tapno sigurado ang makapasa iti board exam. Iso nga agsagana kay manan, kini kakamareng. Tada kayong tumanan ti ayabak nga gluto wine. Ha? Agdamanan pas ka ni Jibalayo, tata? Wena, inton makapasa ni Jonah iti board exam na, siguradong tumanan ado ababo iti mapartay. Ken, parcheck to amin ti kalding ko na batin. Ha? Nanang, tatang, kitain nyo ti pagiwarnak. At danagan ko kadagiti nakapasay ti board exam mo. Nan... Ala, wangag paisaw! Ay na, kablawan na kanak ko! Ay, kablawan ka na kaw! Yahaw! Ay na, nakapasa iti board exam ti anakaw! Board passer ti anakaw! Lakay, tangiwa mo mamang, anya kamutin. Ay na, marikrik na akong bakit. Pumintasan ti panagbiag ta. Yaon na tan, iti kinariga ti anak ta. Ay na, panpanakil na ko na. Anakaw! Thank you, tatang. Ada ko madawatak kada kayo, nanang. Tatang. Anya na ita.
Ibaga madagos tapat gan may ngawan dua ba? Kwa. Sapay ko tamaawat yun ni Tito Anobio. No, ya. Nobyaw. Dan aya nobyaw. Tatang. Naamamok idinapanak nag-review. Ay, sige. Nobyo lang, mate. Basta saan kayo pa nga kaskasara. Agtrabaho ka ba eh? Wan! Tatang. Romeo, di mo't ilaklakom ginwang mau. Tatang, tadyang mo lamasi kaso ngayon, way. Tabi siya mo iti trabaho. Apay adam mo yaw gumatang. Siyak, agam utang agpay Pangusaran nyo ay. Pag blow out, jakab sa mau. Iya. Una man o dagi jay baboy kang kalding nyo ti partin niya. Kurang dagijay Nayunak itinwang. Nagadungay may. Kas kay mo lagpakasaran. Wain, tapno agbilib. Dagiti tattao iti pamilya tayaw. Anya. Alan, ipautang mo kanyak. Ininutag to na bayadan anak ka. Tainton makatrabaho jakab sat mau. Siguradaw, ngay kanak to iti kwartak. Di edan to pagbayad ko kang ka. Malala, kakalugaran. Mangan kailang, wain, di kang babain. Ay na, Nana Maring. Kati paray. Nagadumanan ti sagana da tatatasyo. Wala road balasang ka. Kaslamot agpadayan da Bakit tayo, kakatasyo. di pa nagraduaran ti inauding anak mi Ay na. Duwan ti professional nga anak ka. Agpaspasikat man ijayan ni tatatasyo, Nana. Wain, katoy paray, may katoy. Kitbay no kasta ti pakaragsakan na. Uray tagpay sumat a profesyonalan dagiti anak na. Apay masapol nga ibagbagana, kaamutay mo dayta. Ay nabalasang ka bay kita. Mal, umay kakidin tamangan tamutin. Ipapasta timangan. Taado aputa hiti sidaan. Ramanan ta amin a karnay ana idasar. Ay, salamat. Naiwakas mo't laangan ti amin. Nalpasan ti blue out ti anak ta. Awanan dagiti tarakan mo. Nakautang ka pa yan. Talaga kasta Masukatan to iti adaw. Kahit napananmanan ni Jonah ngay, apay nga awam man dito'y malayan. Napan ijay syudad, tagsapol ka no iti trabaho na. Di na ka nauray itay, so napanain. Agawid mo lang ata. Wana, into na da masapulan na trabaho na. Anak ka, kumusta ti papan mo ijay syudad? Ada na sa pula matrabaho man. Nagpapangit mo't dagiti offer da ijay. Kan nagbasit ti sweldo. Ano, sa matimang rugi ti basit, anak ko, tadumakil taw. Agtrabaho aktaw no makaanakak tatang. Makaanak ka sa so, Mike. Sorry tatang, nga masikugak. Ay, anya. Ay ngam di ka madanagan. Tasaan kami pa'y nga agkasar iti nobyok. Taagtrabaho akpay sa akto makikalay sa. Anya. Apay ngay masikog kan. Kanapay nagpasikog ka. Katawan pa'y bet trabahom. Ayan tinobyam. Ikuyog mo dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Mabain tatang. Iso abay-bay anyon. Umay tulatan no nakasaganan asumango kada kayo. Dandani makatawan ti anak mo, Jonah. Ay, kasanungay. Agsapol ka ni ti trabaho? Wen kumangarod tatang. Alatada kami ti mga wawer iti anak mo into na da trabaho. Wen kumaa. Ngam saan mat amabalin tatang. Anya? Saan na mabaling nga? Masikugak mat manan tatang. Ha? Ay, unay kameten si Kati tao. Sinikugaman to anak ka, ka amom nga wapay trabaho na. Ay, kwa tatang. Ha?
Ikasal mo nga rodan, tiyan ako. Ah, awan pa'y murnong ko, tatang. Tatang. Ay, na. No kayat yo, gastusan nyo pa'y laang ti panagkasarmikin ni Tito. Tas amin to bayadan inton makaurnong kami. Uray ta pag-aayat yo, matagpaspas ken dito'y balay. Ah! Kasta unay asuron ti asawa kiti day dagundaway manang biyanang. Inungong tanna ti anak may kat imbaga na nga gurnong dapay iti pagkasaranda. Nabayag santo nakaurnong da John Hakentino iti kwarta a nagkasaranda. Kat saan matan anay apply ni John at inadal na tanagsasaruno dagiti anak da. Kat no niya timatgadan ta asawa na kas driver, iso tiyan anay da. Kat ni matlakay, agbababawe tamabaen, gapoy ti imparparam magna iti kalabas. Kat bayat ti panang bagbagak kenkwana, na amiris na mat abidot dagidi nga inararamid na. Alakastaan ti pagayam mo, Andrea. Alak anya nga rod ngay, talaga kasta. Masyanak lang iti asawam, ama ka isamak. Tainununan na mga minti pasamak iti masakbayan. Imparparam magnapiman ti anak yo. Sa bagay mawatan mo't kitde, ta syempre proud iti anak yo. Ang nasubraan na mga minti nagpasikat. Anya ngay nasukal lakit nga rodan. Ang mala, adan tulad tamo siguro na pintas agasat nga guroray kada kayo kan iti anak yo. Nalabit sa balin to awagas. Kat no anyaman day tawagas, day tati di tay maibaga. Basta itultuloy yo, ti kinasaya at yo iti padayo at tao. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Andrea. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Awang gataga mo bakay. Tagawid tan. Awanan, nagatang kumataminan nga kasapulan ija kusina. Intan ija paradaan. Insan Romana! Ni matbite. Saka matgayam diya tabite. Wang, kasangsangput may. Umakayag ba kasyon? Saan? Umay kamin agnaed ijay lugar tayo. Ay, kastaya. Ay na, sa buwalay matante pormam. Kanpi mo daw ka. Agpay so gayam ti bagbagada nga agpapu daw ija Manila. Ay na, kasano aya kat nakakulungak mutlat pang aminan iti ayan ti trabaho. Kat, kumusta nga adan boyfriend mo? Nakiasawa ak pa yan insan. Ay, taga ano nga di asawam? Taga Manila insan. Ay, kat agkukuyog tayo ng agawid, insan. Wala, umay kayon kinibayaw, taintay ijay ayan ti luganan. Ah, Ha? Anya nga lugan? Jay lugan mi insan. Nakaparada ijay dayjay man nay. Ay, adalugan niyo. Wen insan, umay kayon tanawaya. Da kami laang tinaglugan. Ay, uray muna kayong tada pa'y gayam gatangan me. Umakan ka riyo. ay, sige, ipagbitay. Maminsan to na makilugang kamay. Sige, da kayo ti makamaw, bayaw karyaw. Mabayag pa nga grubot to iti papagluganan ta. No nakilugan ta ko makadain sa mau. Adata ko may gidalanan. Agtal na kaman mat karyo. Kasla kang agraraman nga makiluglugan. Ha? Iparo pa matlaw na yan nga agbibisin ka nga makilugan. Uray marabyan ta nga gawid, bastahan ta nga makilugan. Na? Apay, ayaan nagbaliw ti Jarmaw. Hindi nakita mga dalugan da insan mau. Anya nga nagbaliw nga ibagbagamat. Agtal na kaman. Tila salsala, wasawa mga... Apaan ka man ito'y paradan nga uray ado ti tao. Kayat mo? Malang arudain. Diyan arud agsasaon. Uy, manong usliang. Anyat sirsire pam itatawa. Ay, agtal na ka. Ta, denggak man ti saritaan diabete. Kandi ka arubya tayo. Ha? Anyat ibagbaga daya.
Agdamdamag ngamin di karuba tayo nga marites. Kat damdamagan na, no mano ti pinaggatang da ijilugan da. Kat mano kanungay, nangag mo. Kas ano nga mangag ko kat imasidag kamat. Dinisturbom ti panagdangag ko. Kas lamat kano nga nakaraman nga anya data nga kasinsinta. Kundi short pan pa ite nakiting. Kita mo, gapo tapin mo daw dya legs na kundi short panan, ha? Adan samat asawa di asawa na nga si Mangpat. Baka kabit na ni Bite. Ay, uwan niya. Taapay nga handa nga nagkasar ito'y. Nag-awid ako maangay may nagkasar. Un nga rod. Iso nga burbur tiya data. Bak lang siguro data nga lalaki. Iso nga maitad na amin nga kasapula ni Bite. Iso matlagay ang mga limbastog. Tabak nang sadyakin kabit kanya na manong usliang. Ay na, thank you dito'y inlibrim a merienda abi tay balasang ko. Awan anyaman na nana. Ay na, ad-ado pa'y ko maabindisyon ti dumteng kada kayaw, betay. Sapay la kumaanana. Kumatangak man. Apay, ayan jaglak ko ito'y. Napan nagsiar, Romana. Malag merienda kamutan. Tanaglibre ni Biti iti merienda. Kaya't nakanumot nga i-share ti blessing na. Saan, Auntie Piling? Ada kwartak nga paggatang ko iti merienda. Ha? Hanak nga pasikat nga min. Hanga kaslay jeda dumaid ta nga na kay gamdalang iti basit nga kwartak at kunamatlaangan nga isudan ti kabak nangan ito'y lubungan. Ha? Nay, anyat sasawa mon, Romana. Awan, nanalagreng! Dara sa mamatal si Arita, nagbayag madatan. Ay na, pasensya kayon. Si makit nga minti tiyan ko. Anyat gata nga maya, Romana. Asukar kan kape man. Nay, di ka gungot nga rodra. Darasan nyo kay dieta gawid akon. Masisirap ti matak itoy. Nasakit ti matak. Ay, mabit lang nga raw. Balasang kaw. Limas tong asasawam, Romana. Napakumbabanto pa di kasinsimaw. Ure pimintasan ti biyag na. Napakumbaba nga. Kadno aday jay store nga agpaspasikat. Agasam datangay. Igigpilan na pa jay pitaka na. Ipapadlaw na kanumat nga napuskol nga. Sapay nakasyurpan manan nga aday jay. Ipaspasikat na jay nakurkurse nga legs na. Saan ka maasigo da kasta? Very close kayo idi ka ni Biti nga insamaw. Apay nga itang kakastakan. Padpadak lang matidi nga agdaw-daw at itibulong ti marunggay day jay. Ano na yan? Kanagpidpidot iti margrag-grag nga kalaman si daan ti pauste na. Na. Kaslamat ka no nga sino nga kabak na nga nan nga nakalaslastog. Lastog yakit di ha? Apay yan ako na malastog ngayon. Apay nga yung baga na. Kadya pa nagilibre na ijay store Kadya pa nag-shore-shore pa na ijay. Agraraman nga talaga. Ha? Tila pa kaririribo ka mo, Romana. Di ka agsurpan mo kaya mau. Ay sana ngampang. Tap nag-shore pa ita. Kan may sawan short pan ko nga nakiteng. Ano, boxer short ka? Di pa dawatan ka. Kaya mau. Pagan ano ko ma, di ora awawan. Nasakit ulok! Na, unay lakit ti asawa ko niyang. Sumuruman ti kinaapal nan. Ha? Iso asan man na makaidnan. Lumabasak pa, ipagbitay. Ay, nasaya at nakita ka, bayaw ka riyo. Umay kayon tunubikat tamangan tayo balay. Ha? Apay, anya okasyon ngay. Pablesingan mi man tilugan mi bayaw. Ay, kawin na. O sige, may kaming tutumulong agluto. Ay, kat pagyamanak bayaw. Pakibagam tuman la kada insan Romana kan insan Usling. Tapno jakon mapandita balay yo. Uni pag, ibagak to kadakwada. Ay, agasam mandata. Talaga nga pasikat na dyan nga bitik. Agasam tayo ito'y pati pagpublisingan da iti Luganda. Nida pa ila yung publisi ang mati dyan Manila. Ngam ito'y pa ila ang matkanumat. Tapno maamuan ti tatao nga dan Luganda. Taano maramanan tayo mo siguro ti handada, ha? Kaya damit agi paranod, bakit? Hanak nga mapan. Awan ti mapan. Haan tayo nga mapan. Apay ngay, inawis na tayo nga raud.
Sa pa imbagak ama pangkam tumulong ka ni bayaw usling aglutaw. Ay, haan matla nga mapan ni Manong Usleng. Anya? Siya lang arti mapanay. Hang ka nga mapan kunakmat. Hanak nga pag high blood ang karyo. Ay, na yan. Boy, no kayat na timapan. Kayat na nga raw timapan, di mapan. Sige ka di bayaw. Mapan, kano kayat mo't mapan. Hindi ka nga lap-lap dyan. Imbis nga haan nga mapan ni karyo, imbaon mo mat Manong Usleng. Ay na, nagkapoy mati panunot mo nga tao. Kas ano nga maramanantang atihan diyan ibite. No, haan nga mapan ni bayaw. Ha? Nadamag ko nga may nga duwa nga liit sunti alaan dia. Kan agpartida kano tili mga kaldiyang. Sayang di papaitan ti kaldiyang. Adya kaldiyang. Ada kaldiyang. Inikak ni bayaw ti silupin. Urayan ta nga iyag na di kananta. Sigurado nga ag isupod da jay. Ni, di kayo matgayam, tatang. Ay, wine! Umaya man, tamok adi kay mo napandita balay da bitay. Ay, masurunak ang makakit-kita kada bitay nga agpaskan. Sobra kayo ah. Mi nga pagan ano ti mapan, makipangan. Kaslamat agpalpalama dia tao no, mapantay makipangpangan ti sabali nga balay. Ay, husto laeng. Taad-ada lumastog da jay akasinsinyaw no mapan kayaw. Ni Romana ngay, napanan na. Napan kaday, ti ayan ti agpaskain. Haan ah, aday di kusay na. Kahit, adan trabaho, musleng. Awan pa'y mati ayab. Urayak nga umaydak ayaban, di agpaaramin ti balay. Awan mati aghayab nga. Pagan ano, ti mapan ag-apply dita. Iso di ati umay no, adi kailangan dia. Ay, ikaw na. Ipakita tayo kadagita at tao asaan tayo asinsinan. Kanarigat, no nababati pagkitkitaan da iti pamilya tayo. Hehehe! Diyan may tulo ka! Mangang kamit tembakait. Tadyay nyawig ko kaninyo kinibayaw. Ay, mangmanganan ni bayaw. May kamanganin, Romana. Kanan nyo lang ha. Naimas. Nanganakon. Diyak kaya timangan iti handa ti pasikat nga tao. Tel mo nang pailang dita pride mo, adiyan ko. Kanan tapay dagitoy, tapno mabsog ta. Nanganak nga rodan. Diyak kurso na dadagita nga makan. Nay, papanam karyaw kaanakan. Inna man makipurdi ang agdalos iji garden ti kumpare kantay. Si kalaakan ayon ti makitkitak arumrumwar di tabalayaw. Apay, di bayaw mau, awan plano nan nga trabaho. Diyan man amaw. Ururay na mga damangayab kang kuha nang agtrabaho. Katno awan mangayab kan kwa na, di papakpakan latan kada kayaw it asawa. Ah, Ay napasensya kan karyaw ngamasyanak lang amin kan ka. Takaanakan ka ka nga raw baraw. Iso nga isakit kamot Apay ngay asaan nga trabaho di bayaw mau. Kat nagdakkelan akarnay. Makigigyan lang arod kada kayaw. amuyo mitiki na nga to, pregdan. Ti kaya na, isuda ti ayaban ti tao ngagtrabaho. Anyan, grabe mo dagita at tao. Imala dala unay iti katugangam. Agpapada da iti ugalay. Alang nga rudan tay, panawang kay pay. Baliwan tay to, mantag istorya. Tanay, mapamutura say. Sigay, baraw. Insan, umayak man. Apay bite. Pastor ka nak, tada umay ko itad kan ka. Sige, sumrak ka. Di ka mo ngamin imay idi pa blessing may itilugan may. Itad ko kumadagito kan ka, Badbado dagito, naggapo iti abroad. Impaw it dagiti ipag kan katugangak. Ha? At dapay couple shirt dito'y kukwayon kin ni bayaw. Ay, saan? Adda ba dumekin nila kay ko bite? Kukwayo lang data. Ha? Branded pa adang ijay badume. Data katahan sa nga branded. Ay, kasta aya. Dagito'y nga rod bestida kan pantalon ti alaamon, insan. Kan adapay bag dito'y no kayat mo. Ay, saan nan bite? Thank you latan. Itad mo langan ka dagijay masa agkailangan niya. Dagijay kakaasay nga tatao ti pang tedam. Tahan kami mat nga agbibisin iti kakasta, insan. Romana, ita kita ni tatang. Ha?
Apay ni tatang? Intaray di ka nung arod iji ospital, tas makititiyan na. Ingga na nga naul-ulaw. Uy, sige nga rod ta, agrubuhat ha. Masapul ka no nga operanda. Ay na, tay ka dati bato ti aprok. Ano ka no nga minti bato na. No saan na maopera, amang ano kumaro ti sasadag. Apay nga ito'y private nga ospital ti Mayanyo. Ay na, ay. Dito'y matinangyagan dyan ang itaray kanyak. Tayo so nga minti kasidgan nga ospital. Sa payawan ko kwarta tayo, tatang. Ano sa inyo na dagdiskitaran na ka? Ay na, ikay pala umutang ka dagiti kakasinsinyaw. Jakpay kayat ti matay. Kayat ko pa'y tiyagbiyagan na ka. Sige tag, tinulong kami kan ni Manong Usling nga agdiskitar. Tatang! Bakay, manong ay tinauroryo at tulaw. Ay, kurang pa nga rod. Nagdakal mat ngamin ti mabayadan. Ado pa yan ti nagpatulong ngam kurang matladta. At tinayom mau, tayo naglakwak iti baboy ta. Sige nga rod. Isupay nga pag na yun. Insan Romana, umayak man. Ay, insan mo dayay. Yung kapastragay. Gundawayang mo tintagpatulong kin kwa na bakay. Ison sa langan, ti saan nyo anasit ka nakabagyan niyaw. Ha? Insan, Yung ka na eh. agda kayaw. Ay, ibag! Dumalo ka taoy! Anda kami tunag! Nadamag ko tinapasamak kini Uncle Insan. Iso nga umayak mang tad ititulong mi nga agasawa. Ha? Kat, naopera ka din ni Uncle. Saan pa nga rod insan tawan mat kwarta nga mausar? Kurang mate na urorme nga tulong. Manuti kurang na nga Insan. Ibagam barang kabailan mi nga itad. Ay na. Agyaman ak insan. Talaga nga nagsingpat ka. Han ka nga naimot nga kasinsin. Kan uray bimak ng kangkat. Han ka nga nagbalbaliw. Amuda kami lata nga talyawan nga kakasinsin mo. Ay na Insan, asino kumangay tagtitinulong no saan ada tayo. No adda ka sa pulan niyaw, di kay kumaagbain nga umasidag kada kami Insan. Tasi dadaan kami at tumulong no adda lakid day. Ay, agyaman na kasinsin. Kat sorry medyo sinupsupladaan ka iti kalabas niya. Kinapudno na, ada limad nga... limad nga apal ko kanya, minsan. Iso nga pasensya ka na. Ngam saanan tadta. Han kan nga supladaan. Tanasing patkain san biyete. Inararakop ta asawak ti kasinsin na nagyamyaman. Tadakkel tinaitulong na itipan na ka-ospital ti katugangak. Kat kalpasan day, binagbagak mo ti asawak. Kat naamiris na mo ti kamalina. Kat nagbalindamanan anasingad iti tunggal maysa. Dinagdag na matan ti gabsat na ngagtrabaho, tapno makatulong mat iti masakit nga amada. Alakastan, to'y pagayam mo, karyo. Nala, nasaya at mat, nagbalbaliw mat lang dasawam. Maditinakam na apimintas ti biyag ti kasinsin na. Idin to ta iso kat steady latta. Iso akas lamasin sinate, no kas diya makita na ti kinapintasan ti biyag ti kasinsin na. Ngumala, saan na bali ta nagbabawyan na matkit didaytan. Masaula ang matkit day. Talaga nga men, imapon ti dakis nga paliti may sa tao. Tila parparnuayan nan nga ugalay. Adda kadita ang umato ti pride na. Tumangset, padaksan na ka, kanuan niya pa di tangararamidan nan, tapno maguyod na lang agpababatay tao nga apalan na. Banaga sana nasayaat. Sana dakis ti umapal, nulakit di ta nasayaat nga apal. Imbes aguraam tay tao makitam nga umas asenson ti panagbiag na, maragsakan kakit di para kenkwa na. Kat panunutem mat, no kasano tiwagas mo, amang papintas mat iti biyag mo. Kasjay. Nala,
pagyamanak ti panagsurat mo pagayam karyo. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam karyo. Dito idarama tayo. Manang Biyana! Aldawan, Mari. Agring kan. Aldawan. Ay, ala, naladawak mo tan anak kariing lakay. Ay, pasensya kan. Unay laki din ti patpatgak nga asawak. Ala, umangon kan. Dagar mo sartan. Nukas na, si kanti nagluto. Ala, kababainan lakay. Lalaki din ti patpatgak unay nga asawak. Saan nagapunta si kati babae, kat trabaho mo amin ng ti agluto, aginaw, agdalos, kanda dumapay. Agtinulong ta. Ay, talaga nagkasata. Takaskan ka tinakiasawaak. Awanan ti sa pulit pa. Agyaman iti day panagayat. Ay na, nakaragrag sakak lakay. Kastak matkan ka, Mari. Umayak man balasang ko. Ni, da kayo umot gayam tatang. Sumrot kayo Ay, wen. Apay, di ka nang lukat iti pakanan niya. Sa anak amang luklukat iti kasto nga aldaw, tatang. Taiso ti schedule kong aglaba. Ay, kastaya. Sumrot kayo tatang. Ay, kadwak kumaka ni nanang niyo hanggang nasakit ka no titumeng na. Simraw ti rayo man na. Ay, umay kaila kumusta? Ayan ni Aldaw. Napan na inuwayway tinuang na, tatang. Ay, kaya kumusta ngay man ni Aldaw? Nasing mo lang, di anak may balasang ka. Ay, tatang. Awanan ti sa pulag pa'y kankwana. Nakasingsingput unay kanyak. Nagagat pa'y. Ay, nasaya at no kasta. Saan mo lang agbarbartay? Saan, tatang? Dinsamot umin-inom iti arak ni Aldaw, tatang. Basta di mo itulok at tumimtim iti arak, tasabali day dyan no makainom. Ha? Nukasta, naging inom idibaro pa'y laang, tatang? Wen, damot tayo panaginom na ide, hanggang sagpaminsan. Basta timbakunak, bagbaga makanayon ti asawam. Ibaga maliklikan na ti tumimtim iti arak, Wan, tatang. Masapol ang maisambot ko dahito alutwan. Naibusan ti may sa aputahe. Magustuhan da nga min titimpla ti may sa aputahe. Iso ang nagbiit ang maibos. Maray, bakit? Siyak ditan. Tayong kasikaswan, dagiti mangmangan. Ni, apay, nalpas mong ter aramidam ijay talon? Wen, dinardaras ko tinagparaspas, Tapno matulungan ka dito'y pakanan. Ay, naimbaglakit din. O sige, pakituloy mo man nga rod agalipan dagiti Ricardo. Tasyak tong timang timpla no madamdama, lakay. Aday ta, nakalapakon bakit? Aldo, si kamot ti aglablaban, lakay. Wen, tapno awanan ti aramidom inton bigat. Day talagi sa lapayan ti aramidom no bigat bakit? Apay, di ka mabaen, iti kastangan aramidam, lakay. Ang mga no ibagada pa'y nga Andres ka, no makita da si ka ti aglablaba. Bayaan ti sawanda. Awan kanyak dayta. Apal dala kanyak dayta no bilang, bakit? Taan nakapimpintas ka nga inasawak. Bol. Yag mo din dagita imot mo. Tas umrektan dita balay. Amo ka na banog ka bakit? Iso naglutak iti pang malamanta. Ay, agita saraki din na. Agpalpata pa sa tamaturog bakit? Maditi agid da adagos no kalkalpas anangan. Ne. Addan sa umay, lakay. Wen nga rod. San? Oh! Umay kami, man! Insan! Aguri ka. Mabusay sak day jay, Asino, Aldo? Ni Insan Berto. San? Minsan mo birtulay tayo. Kadwak ti kumparay. Umay kami, man insan. Kunak tupay kahit.
Nakalagip ti loko akasinsin ko ah. Alakat ingkapastrakan idan alak ay. Nabartagdan. Nakaadudan iti nainom. Anawaak man laidan tan ni Rabiing. Ginong tayo. Aldo, lakay, gusto daytan. Nabartag kayo. Bayaw Berto. Gusto ko man ti panaging inom yo, Rabiin. Ay na, bye-bye anda kami, Mari. Italaang daytoy. Ala, ingka maturugan, Mari. Taibusan mi pa ito insang padainsan ko nga ara. Sayang itech. Apay kasta ti panagsasaom. Apay kasta ti panagsikawil mo. Sikawil ti babae daytan. Panawan da kami dito yan. Di ka man makibit biyang dito. Go away, Mari. Ay sus, aldaw mo't gaya man. Awan ti asawak dito'y idami. Ay, naiturog na nga tayo jay salas. Inak man kitaan. Lakay! Lakay! Awan mo dito'y salas. Ay, agkaiwara dagiti buti ti arak dito'y. Napananan nga iti asawak. Nagkukuyog da nga ta kada insan na aberto arimwar. Nay, awan mo't dito'y di anak may balasang ko. No kasta. Ay, napanan na nga tan nga eh. Di mo maawagan na ya. Kasano ang maawagak nanang. Kat imbati na mo't di cellphone na. Nagiinom da nga min idirabi eh. Kadwa na da insan na. Ngamjak mat napuutan ng tirurarda. Ta nakaturo ka nga minun. Anya, nagiinom da ko nam. Una nang. Ay na, isumat lagayam ah. Ay, awang mga roden. Ha? Awan man nga roden te. Anyat kaya't yung asawa nanang. Ay, asino kasinsing na ti kadwa na. Taiso ti kontakan tayaw. Jak amo ti contact number ni Bayo Berto nanang. Isu ti kadwa na idirabi eh. Kanjay kumpare na. No kasta nga road, ni Berto tawagan tayaw. At the cellphone number na kanyak, day jaka na ka. Hello, Berto! Sa dino tayan, mau? Anda dito balay mentay. Apay ya? Damagakla ko man, o kadwam ni insan mong aldaw. Awa, ang kadwa di rabi ay. Tarimor kamay. Napangkamlag na ilay. Ngim nagsisina kami mo ilay di parbangaon. Anya, kahit na pananangarudan ngay, saan mo ta nagawid? Ay ka, mga nung nagawi, di balay ta kumparay. Isuda nga minti nagkuyog. Anya, unay mo't ngaminan. Apay ngamin na nagiinom kayo aya. Lik-lik-likan na lang arudan taginom. Ngam pinainom mo pa ilang mo di kasinsin mo. Nay, kaya mo amo, li-li-likan na gantiara kantay. Kumaysa, kailiw ko mga rod ang makabandin di kasinsing kao. Awagan man di kumparem. Tano kadwana ni Aldaw pagawidan nan. Unantay. Sige nga rodan, bye. Bye, mate. Nala, urayam latan ti panagawid di anak may maray. Tanay, nakasarita ko ni Berto akasinsin na. Sige nga rod nanang. Agawid akong tainak pa'y manglukat ijay pa kanan. Sige, balasang ko. Awan man nga roden no kasta bakit. Nasumok naman ti arakain. Ang bulak-bulman nga roden Wan nga rod Unay mo day nga anak tan. Kunak no agbalbaliwon tan ang asawan. Ay sigurado amanuman nga aldawon nga agpukaw day jay bakit. Ay narugyan naman ang tisigod nga aramid na. Ay, Sapay kumata agawid mo't laad agaws. Ay naapo nakababay ni di asawa na bakit. Nukastawan pa ininsang kao ipag. Ay,
Awan pa'y nga rod bayaw. Ay, Iso pa nga asiman, takuyugan na kamapan ijay balay da kumparem. Tama nga no aday jay. alang raw. Mabilang raw takuyugan ka. Ay na, aginunta, aginggat kay kayata, Brendo. Ay, dagi jay, dandayin san aldaw ipag. Agin inom da ka ni kumpare, iti paraangan da. Huwag nga rod. Ay na, nagtaer ka talaga, Brendo. Makapainlove ka talaga. Ay, nay, na, awanay. Nagladlad man yung tinsang kao. Bading ka di ti asawak, Bertong? Apay di mo amo ipag. Kuno sigod na kasta. Anya? Ay, ala, agawit ang Bertong. Diakon mairusok akitaan tar aramidan di kasinsin mo. Wen, balasang ko. Sigod na nakasjay ti anak me. No agbartag, sumagmamanong aldaw ng agpukaw ijay balay. Pudno ka di abakla, nanang. Ay, agladlad mo nga ron no kasjay amabartag. Ay, jak man namo no apay kasjay ti anak me. Nanang. Isu nga ron adimi kumakayat at tumimtim iti arak. Ngam di namot maliklikan. Adulat tamo dagiti mga awiskan kwa na nga aginom. Katima ko na katistriktuam di asawam. Tapno maliklikan na ti agbading-bading. Sige, agawid ako, nanang. Mari, asawak. Sorry ba kahit no itak lang agawin. Pinilit da ka na ginomedikal man. Pakawanan na ko ma. Promise, maudin day jay. Jaklem pagaro. Agbalin ka matgayam abakling no mabartag kaldo. Sorry nga Roden na mahal. Sada na maulit. Ayayatin ka. Sorry. Nga maminam tagpaisaw. Bading ka. Ay, isan? Malalaki ak mare. Nagkunamot abadi nga. Apay nga ro dakas di tinakita. Kain-in narakop mo di kumpare mi dinabartag ka. Agbakla-bakla ka. Wah. Awan day jay. Pasat la tiragragsak ni day jay bakit? Di mo kumaikan iti madya kay papananday jay. Wan. Sige, palabsak day jay. Basta sana na maulit ha. Kan nga agbartag. Insan, umay ka manawisin tadda papananta. Sa dino insan? Inta makidaya di bangir a barangay tag kasarte anak ti kumparay. Kastaya? Papanan nyo manan, Bertong. Awisa man insang ka, ipagtayin ka mamakidaya. Ang kwa, likliklikan nga min ni Aldo ti aginom iti arak. Di ka madanagan, ipagtawan arak ijay. Anya? Wen bakit? Jack uminom, promise. Siguradom lang Aldo. Tano agbartek ka, agsagana ka kanyak. Kun uray si ka, Bertong, agsagana ka numabartek ni insan mo. Dalag mo na ya. Siyak ti makamaw ipag. Agsatan sa uri may salabuti insan. Ay, kwensan. May salabut ay. Kalpasan na gawid tam. Sige. Si kalata ti makamon insan. Ay na! Nagmayat ko mati agsala. Nga mawan mo dito, kar. Ay, nagmayat kat ko manti makisala ka dagiti nagtataraki. Baros. Madamdama pa'y ti sala, insan. Nayunan tapay nga ron, ti ininom ta. Apay pakurangan pa'y dayta, insan. Wen, bitin ti ininom ta. Sige, mabilang araw ta mga lakpay. Ada kami ipag. Sorry, Mari. Nabartek ka manan? Di mo't kunak adi mo bartekan to'y asawak, Bertong. Nagpili mo nga main. Come on, insan. Sumra ka pa, itagkapeta. Win, insan. Ay, ipag. Saan na balay?
Tay, nyawid ko ninsan nga uri na bartekan. Rumbang laang, tas ika tinangawis kan ko na. Ha? Ay, nagdagaan. Ay, nan, bumulad man iti bistida man na ingpis, Mari. Super hot adi. Anya, ay por Diyos ka mataldo. Saan man atila ibagbagam? Ay, mabiit lang, tamangalaak iti pagsukatam. Ay, wish ko type ti pantalon. Bistida ti kayat ko, tapno press ko. Nakaturugan ti asawak, Berto. Mabalin mo ti agawid. Ay, kaslamo maalyawa, di tarwar. Nagsingat. Ha? Mabuto nga mga agawi, day. Mabali na makiturog dito balayaw, ipag. Ah, oo na. Bahala ka, Berto. Ijay ka nga rod may sasilid. Ure dito ya kung supa maturog, ipag. Sigurado ka? Kuwan, nadaga nga minu di kwartaw. Aldo, agpudno ka man kanya. Anya ka diti agpaiso a kinataom. Pudpudno a lalaki, wano talaga abakling ka. Malalaki akmar eh. Ibagam tagpaiso. Saan ka mataguraan ta maawatak? Basta ibagam tagpaiso. Talaga ka di abading ka? Kwa, 50-50, Mari. Ha? 50-50 nga. Sorry. Tangay pilitan na ka, mangibagay iti agpaiso. Ibagak ati agpaiso. 50-50 ko na. Darik na ka babae. Adamo trik na ka lalaki. Anya? Ang malablabanak kit day. Ruming bawlat tamo ti panagayat ko kan ka nga asawak. No, saan ka nabartag? Ah, Ngam no nabartag kan, di na kun pagan ano, Aldo. Iso nga iwasa mo ti ara ka. Tadadaulan na ti relasyon tang agasawa. sige. Wait. Promise. Sana na maulit. Promise. Insan, hintay di sintraw tada gilibre iti siya. Ay, sana ninsan. Ija kong ti arak. Nagkariyak ngamin, kani bakit ko adya ko naginom. Apay ender di saya kan? Ay, saan? Diyak lang ngamin kaya at nga aga pa kami kani bakit ko. Mapantaki din? Sakti makamu kuni baka mau. Ipakada na karot kan ko na insan. Sana yung taki din. Sigurado di na kan tumo la palubusan nagpakada ta. Intaki din ha? Hello, Sis Marie. Ipag, pasensya na. Tapinili damalinsan ko nagsyatay. Di mo't imbagak adimon isungsong ti asawak nga agbartak, Berto. Kwa sana sakti nang isungsong. Da kami atin sungsong da. Ala, ingkag sukatan, Aldo. Tamaturukan. Okay, Sis Marie. Ala, Berto. Mabalin mo ti agawid. Kwa, mabalinti makiturog man hindi ti balayo ipag. Mabuti nga mga agawid ay. Oray dito isalasin at ipagturugak. Ha? Sige lata. Berto! Apay ngagda ka dito kama, me? Shh! Tagtagaray. Tama nga numaring ninsan. Ay, mabuti nga ngamin iji salas. Iso nga makikaidamang kang kaipag. Awanan kay tibain. Pumano ka kuna. Kasta unay abuteng ko iti daydagon daway manang biyanang. Nagriyawak iso nagbuteng tibayaw ko. Imbaga kiti asawak tinaramid ni Berto. Bareng liklikan nan ti makikuyog iti kasinsin na. Kat kaasin na dinangagnak mo ti asawak. Manipod mo ti din sana na nagpakpakita ti kasinsin ti asawak kada kami kat pimanawan iti lugar me. Nalabait, nagbutang gapo iti inaramid na. Katita saanan nga gininom iti arak ti asawak, katadamot tandua nga anak me. Kat naragsak kami asa nga pamilya. Alakastaan to'y pagayam mo, Mare.
Pagayam maray, apresyaran ka. Ngamen, oray kas jay ti kinatao ti asawam, inawat mo ta, kat inayat mo iti husto. Sa bagay talaga kas ni ayat. No napatag ti may sa tao kan ka ayatam amin nga adakan kwa na. Saan la ti kinasayaat na. No di pa'y kat aminan agalad, wano ti kinatao na. Hala sapay kumatag na nayo ng ti kinaragsakyo sa nga pamilya. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam mare. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Nang haddo ti kwartayong, nagswildo aki di kalman, isungay kan kay mo ti kwartayong. Ay na. Ay, agyaman aklulit anak ka. Ay na, kahikayat ka anak ka. I love you. Igatang yu iti vitamins yu day ta Tapno ka na yun kayo anapigsa. Kan gumatang kayo iti dadumo pa kasapulan nyo dito'y balay. Uy, nanakaw. Ay, agyaman ka. Tada kayo kinimanong mo atunyaw amang mangted iti kwarta. Awanan yaman na. Da kami maalat makatulong ka da kayo. Aywan, kayat mo ti bilubilaw. Taagluto ak para kada kayaw. Wano tinupeg, wano suman. Ay kakumpurme ano anyat lutuan nyo nanang. Sigay, suman latan anak kaw. Hey, hello anak ko. Hey, nang yugak iti suman, tanagluto ak itay agsapa. Sumuro kayo, nanang. Kasangsangpet ka o naggapo iti trabaho. Nagyaman anak ka. Ha? Idisok dito'y lamisaan to'y suman Ah, Ay, wan gayam. Inikanak gayam ni ading mo alulit iti kwartak. Ah? Nagswildo ka nung aminang kahit. Doari baw tinted na. ah? Ay, ungaya man niya. Dandan ni nalipatak. Imbag tayong palagip yaw. Well, nadamot itid ko kada kayaw. Ito, iti 2,000. Ay na. Ay, agyaman na kanakaw. Talaga ananakam kayong anak. Tamuyo at alyawon tinaggapuan yaw. Ay! Naimbag lang nga daigatang nyo iti masapsapol nyo, ha? Kahit da kami matla tinamnamayan nyo, makatulong ka da kayo, nanang. Wun nga rod naimbag kayo pa'y kinilulay. Tananakam kayaw. Ngamjay inauna akabsat yung ay. Ha? Awan pa'y maitultulong na kanyak may. Di yun panunutan ni Manong. Tama-stress kayo tumanan. Ay, wan nga raw. Ni manong yu asimut ti paka-is-istresak igay balay. Anya nga tatiluto kasi daan tayo, nanang. Ay kat makaammo kamot ang agbirok iti sidaam. Tasya, nanganakon itirwar. Napanak ng restaurant. Ha? Intik outan da kumamot na, Ha? Sumapol ka iti trabaho. Tapno adda paggatang mo iti pang restaurant mo. Awan pa imo nga rod tiks di kumparik, nanang. Awan pa'y trabaho, medyo kalsada. Ha? No awan agpatrabaho iti kalsada. Awanon ti pangalam iti kwartam. Nan, kwartayo man kiday. Tay na magumatang iti sida kay di star. Ay, dumawat ka iti kwarta. Imbes asya kumatikam. Awan nga rog kwarta, Mike. Intun adda kwartak asa kay tuikan. Aha, manumutlat itad mo kanya. Limagasaw. Kanya nga rog, Mike. Kasagpaminsan mo ila trabaho. Ay na, sumapul ka nga min iti permanente at trabaho. Di mo la tultuladan dagi jay kakabsat mo. Una ta di adal da, Mike. Siya nga ay. O mo na iturpos ka, o. Jak pa'y nailagpas da iskaw. Ah, wuna, tanakapoy mo nga min ti utek mo. Basol ko nga rod na nakapoy ti utek ka, o. Basol nyo, ha? Tadi kayo siguro nang nakan itinatang kang prutas idi sikugda. Ay, agtalda ka. Saan adita ti pagibasaran? Sadot ka nga min nga agripaso iday.
Uri ka sa no, mati pa nagripasok, idi ka, di mawawatan, nagitiliksyon ka. Sadok kakit day nga giskwela. Aw. Ang talnakan, tamabanugak lamang sungsung bat ka dagitangay bagbagam. Kaya't mo ti makitrabaho ka ng iti boys ko di kalsada, Simo. Ha? Ay kaya ko ata dominay. Kano ngay? Intun bigat, Simo. Kabarbaro akong trata ti anak ko day, Jay. Ay kawin na tata. Agbalong kamay. Uray saanen, tayong kay tumangan iti balay. Tapaglutwag di babaw nun may, ha? Ay na, nagmayatang ngay. Iso nga do, ti dumdum tang agrasya iti biyagyo tata. Tanaparabor kayaw. Ay na, more blessing to comes. Ah! Tukam kunam san akams. May mayat di comes, tanwad ado ti blessing. Woo! Gana! Yuhuu! Tangiwat mo man si Kasimo. Ah. Kas kala maururam mo. Apay aya. Ay na, ada pagtrabaho akaon. Nagtrabaho kami di kalsada. Ha? Kalsada manan. Kanyang rog ngay. Iso nga rog, mati kay batuga, may. Manuntulat mayawat mo kanyak ngay. Gagasalt, limagasalt. Di ka lamang mangtudin nukas talat ka basay. Ninanang, may. Ano sa nyo? Ano mano maitag ka? Di kay kaagyaman. Tada maitag ko akwartayaw. Apay kaya yung rog, nga di kay kan. Saan lang no saan? Basta gumatang kay ti kanam. Ag kanya-kanyatan si Mau. Una yun? Kanam ti kanam, takanak mo ti kanam. Apay ay, takas na kayaw. Ay na, nabaybayag kan atao dito'y lubong. Ngam awan paylat na aramidam iti biyag mo. Ita man nagay kakabsat mo. Dakulan ti babalay da. Kan adda pa yan logan da. Ay, unay kayon aya. Mangrugi kayo man na mangikumpara kadagiti kakabsat ko kanya. Saan ka diakas ta? Mga sawa kang aminon. Anya asawa nga ikaw ang nobya. Ay kat mang sapul ka iti armam. Tay baknang ti armam. Tay adda balay na. Tapno yawid na kan. Tay so ti mang palamot ken ka. Unay katikas ta pa nagsasauyo na na. Apay ay, akas na kayaw. Nagsuo kayaw. Kalasana mga nagtawag kada kayaw. Kaslasanda mga anakay. Kakarooro pa kayo met na yun. Kitam tagong mau. Agpada tanay. Medyo timanga basik. Tamatayaw. Agpada ta. Siya nga roti kay ingas yun eh. Isumuti ko na dagiti tataw. Ay agtal na ka man. Oh? Day di tatang mo ti karupropam. Sana siya. Anya? Simo. Gusto daytan. Nagawi din dagiti kakadwa man nagtrabaho iti kalsada. Apay nga pinanawan daw tata. Una tanay, sumipngit kaminan. No, di mo kabalan ti agawid. Ure maturog kan diti balay. May isa ha? Kababay Mike. Ay, pasensya kayang tata. Kaya't ko lang iliw-liwag ti madiari na. Apay, Simo. Ninang ko ha? Kanayon na kapabay nanay. Kaslawan sir-sir, biki di balay. Nulabsin tiyagsaw, kasla kaya na ako napapanawan ni balay, may. Anya? Hindi, apay ngay. Ang mga ano da basol mo. Awan, hindi, amo ka pang gurguranti na kanya ka, tikawan tiyada lagaw. Kanawan na talaga na trabaho. Tinabudno na, italang agparte kanyaw. Amok ti sasawat. Mas dawak nga road. At saan kamot nga gininom itinakaro. Wala tata, italang. Takaya ko ayaw awan tiri na. Malagip kumilat. Dalang iti bagbaga ni inang.
Kaslaman sir-sir balay, may. Ala, Uston. Basta sing-singpet ka. Di pa kita melatan na sayat ka tawan, barok. Ken pangasay. Di ka kumagar-arapit iti may kaniwaswan, simaw. Kaslangay ako pa ikidin ti agribil, day. Ay, saan? Sana nasaya at tikasta. Why? Amo makidin ay tatata. Masawak lang kiday. Saan? Diyan makidi maramay. Ay, ana. Damagat. Anya day ta si mo. Danubya, ma'am. Awan pay. Apay aya. Mabalintagaran. Ha? Ala. Tila ibagbagamay. Wan kan saan la isumba, mau. Ibagaman no mabalin mo no saan. Tanusan ako, mangsapulak iti sa baling armay. Ha? Mabalintagaran mo no saan. Kat mabalin lata si mo. Kaya mau no saan. Ha? Wan kan saan lati kaya kung isumba, mau. Awanin ti adupay apalpalikaw. Kaya na ako no saan. Tanu sana ka ni Loida kan Rosa tinaarman na Wan, kayat kasi mo. Ay wow. Agyaman ang rodana. Agasawa ta nga roda na niya. Ha? Sige, sikat yung maka mo si mo. Anya, ni Ana tinubyam. Una na. Nagarama ko na. Takas tamit ti kaya iyaw. Kaya yung mga asawa akaw. Imbis apilya ko matagla kay abaraw. Sana. Ha? Nagaram ka? Dayjay pay mat apad ang marigrigat. Anya nga iti ipakanakan ka. Apay nga minga iso timang pakangkanya ngay. Siyak atimang pakangkang kwa na. Ha? Nagsasao ka? Kaslaad na pagkarit mo at trabaho. Kat pa extra ka lang mag... Ano sa katigbirok iti sa bahali at trabaho? Nagado pagtrabaho. Iso nga'y kasar ko niya na. Ay, saanan ta kasar-kasar. Ha? Awan usar mga kasar. Madumati tarakin ko amanok. Apay masapol na baboy kin nung ti mapartay. Apay saan na mabalin ti manok. Anya? Ha? Di ka lagbay. Tapag bainak kumangay ka parehas mo ilakarnay. Ay, kan inayon kong tupay tay natiltil a baboy ka. Ate kalail din ti ropa na. Ay, sanang! Ah, Mangibabain lang tahandam nga kasar. nawan ti nakababain dita. Basta ikasar ko ni Ana. Manok ti handamin tao. No, kasta. Aga-abroad ka mat, Manong Tonyo? Wen, Lulit. Flight ko lang ang Dororaya. Ay, agpadatang nga ruda, Manong. Uray siya, kagabrodak mat. Dakdakkel ti sweldo iti pagilya na papanak, Lulit. Ay, huwag nga ruda. Mabiit ta makaurnong no iti pagtrabahuan ta, Manong. Ay, kuuna din ko. Hala. Good luck kada taadwa, kabagis. Itatagasawa kayawn. Lumasin kayawn iti pagnaudan niyo, simaw, Ana. Narigat mata, no papakpakan kayo latan kanyak. Lumasin kayawn. Nangagyaw? Wine. Wala nang. Simaw, pag naudan tanga-tangay, nagbasit ya balay may. Ado kami ngamin unay ijay balay. Apay nga main, anagado kayo nga kakabsat, Ana. Ha? Anak ngamin nga anak ide ni inang mau. Iso ana sardinas kayo ni ijay balayaw. Mala. Hindi pa takder kami ay iti kalkalapaw. May nanang. Sana problema day ta. Rombang lang. Nataengan kayo. Amuyon ter aramidin yaw. Agremidyo kayo. Nay, tunyaw, lulay. Inton adda kayon ijay abroad. Di kay tumang liplipat Di yung lipatan tay binulan nga allowance ko. Wala nang, mabalin aya mo ta malipatan mi dayta. Una nang,
Di kam tulumangan nga gipawit iti kwartayaw. Ay, nasayaat nga raw. Ay, naimbag kayo pa'y nga anak kaw. Adaw ti may tultulong yu kanyak. Ay, nagyaman na kada kayo anak kaw. Pat-patgen kayo unay nga anak kaw. Ag-flight kami ni ti mabiit manong simo. Sikan ti makaamo kininanang ditoy Sana bale, agipawit kami to iti kwartam. Kan kwartana. Saan na, day? Kababay, nagdaw-dawat hak. Makatrabaho, mate. Nga ureon na iturpos ka. Adaw, ti pakipordiyaan, di ta, day. Nalangaron, makaamo ka. Basta makaamukan kaninanang Tas ikamot lat adda ditoy. Una, day. Awang pagdanagan nyo, tadya mo baybay ang tiinatayaw. Papanam ka kagrasya. Agpailihan sa... Wen man, tay nakman mang restaurant kaka. Kanayon kan sa mang restaurant Nagsabat taman idi na panalawasan. Sa idi na minsan nakalman. Kaya timbaga mamapang ka mang restaurant. Ay na, masadutak nga aglutaw kaka. Iso nga inak lamang restaurant lang. Ni sumot la lumuklok magka. Ay kitama. Mga numasobram ti mga iti adaw, kaka. Ay na, kakaiso na nga dapaggatang itinaimas amakan kaka. Ay, malaksid no awan. Kan, enjoyin ti mangan. Tanaimas payla ti panagraman. Kaano nga enjoy ka mangan ngay? Inton mapukawan ti raman mau? Kasano ang ma-enjoy mo ti agbiag no kasta? May kawak lang amin kay. Bigla mo tanti panaglok magmaw. Kita ada giti kang kanam kaka. Tanay, narigatan. Ay nakas itinakuna. Enjoyin ti mangan habang mayat pa'y ti panagraman. Ina man padigwan, ninanang itilinuto ni bakit a pinabait. Sigurado magustuhan na dahi tayo. Ha? Adagas asaw. Anya ngay dahi, jay. Ay, ninsa mo inanang kaw. Ay, inakitain. Iyak kayak ti batay. Saan kayo pa amatay, nanang? Tanay-taray kayo dito ospitalay. Iso na lang ta. Ay na. Una yan, tanapit taramit. Hindi pa nagsauyaw. Gapo iti pa nakaatakiyaw. Rimawot kay tumo ngamin iti karnay. Kayas ka makisada over kansanyaw. Kasano ngay ama aya ba dalulik kinton nyo ka dada jabraud? Siyak timang bantay kada kayo dito ospital na na. Sadya kayas bakla balsunak. Balsing nga? Balsunak Gapo si sino yung kuiderskan ka. Jak ugali da kita. Unay mo ti pagkikita nyo kada taon aya. Inakayaw? Balsing kay kiday. Samit ha? Inyag mi dagiti kawasming kanibaka dito balayo nanang. Kaya yumanunusan. Agnag kamin ditaw. Tapnod da mga sikaso kada kayaw. Anya sangitan nyo ngay. Ay kang kayam. Nagpawi dagiti kakabsak ko iti kwarta. Ikabil ko dito pita kayo Sana makuti da itaw. Idulin nyaw. Ta kwartayo la da itaw. Ang takwartami ka ni bagakaw. Talo timula mi anatagang prutas. Kan makipurpurdiya kamay. So, saan kami amaawanan iti kwarta? Da kamay, timakamu iti kaninyaw. Sibo. Napay niya pagsangitan nyo, aya? Bakun ko siya lagabay na ka. Gapu iti
Kinawin ko kay day. Pakawalan ko ba? Ay, napakawang kayo, tayo na kayo nga raw. Papagang kayo nga inang kaw. Si Kang Ray bulong kita. Si Kang Gayang di makasulong ka na kita. Wala, tadama nga ro ija abroad, dagiti kakabsak kaw. Naimbaki di ata sana profesional. Ay, nagpapada kami lang nga profesional ka dagiti kakabsak kaw. Awanin na! Handa ka mamin di abroad ay. Awang ko man nagbati ang mga sikaso ka da kayaw. Ni Simo nga anak ko, tinaano sana nga sa asikaso kanyak, bayat tipan nakatakek, aging ga anak recover basit, manang biyanang. Katita, makapag naakmatan, iso na laeng tain inayad laeng. Kad naglimpyo mat basitan ti panagbalikas ko. Tunggal malagip ko tinapalabas makalwaak, gapo iti asik iti inauna nga anak ko, gapo iti panang tagtagibasit ko kankwa na ide. Kat ti pagyamanak, nasingpet ni Simo, saan ang nagimula iti sakit tinakam kanyak. Kat impatag naklata nga inana, iti likudan tinharamid ko kankwa na. Halakastan, to'y pagayam mo, grasya. Pagayam grasya, saan ko pakaragsakan tinapasamakan ka tipan nakaatakem, ngam nalabit, na ipalubos tinapasamak akasta, tapno maamiris mo dagiti bidot mo. No kadatayo ngayon na, datayo ti silaw ti pagtaengan, datayo ti mangigiya kadagiti anak tayo, iso apatas kumati ipaay tayo apamatag kadakwada. Awan kumati daddaduma tayo. Baknang man wenno pobre. Di adal man wenno saan. Nasingpat man wenno saan. Patas kumalatta ti panangipateg tayo kadakwada. Tanagtaod daket nga rod amin kada tayo. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam, grasya, dito'y darama tayo. Manang Biyana!